Banje kubasuhuza abakunzi b'ikinyamakuru Rwanda Magazine hose. Uyu munsi nibwo Rayon Sports imaze gutangaza ikirego cyayo yo na Ferwafa bikorogana birongeye biragarutse. Ese ni ikibazo duhora twibaza, Ferwafa na Rayon Sports ese bipiki? Byanze bikunze Ferwafa iraza igatanga ikirego kuri Rayon Sports ikaburana rimwe na rimwe ikaza igatsinda. Ese Rayon Sports bipiki? Ibyo nibyo tugiye kugarukaho kuri Rayon Sports ubwo yamaze kumva ko Ferwafa ivuze ko Rayon Sports itazitabira igikombe cy'amahoro, ko nta baruwa yaba yaratanze yemeza ko izakina igikombe cy'amahoro. Ibyo nibyo tugiye kuba tugarukaho. Wowe mukunzi w'ikinyamakuru Rwanda Magazine hose, wote wakora subscribe, ndagusaba ngo umanze ukande subscribe, ukore share, comment, like, ese bose babibone. Manza kubasuhuza mwese mu mpande zose z'igihugu, amajyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'abari hanze hakurya y'amazi magari, Amerika, Ocean, Africa, Amerika, Ubufaransa ndetse na Tanzania muri Afurika. Mwese mbanje kubasuhuza, mbaha ikaze muri aka kanya. Rero muri aka kanya nibwo tubonye itangazo rya Rayon Sports rihakana ko ibyo Ferwafa ivuga ko itigeze itanga urupapuro rwemeza ko yaba yaremeye ko ikwiye kuzitabira irushanwa ry'igikombe cy'amahoro. Rayon Sports ibihakana, Ferwafa yivuga ngo ntabyo yigeze ibona. Nibwo Rayon Sports yavuze ko tariki 28 aribwo yanditse urupapuro yemeza ko izitabira igikombe cy'amahoro, ikoherezwa urupapuro email iriho na borodero y'ibihumbi 100. Ayo niyo mafaranga Rayon Sports yaba yaramaze kohereza ishaka kwizitabira igikombe cy'amahoro, ariko Ferwafa yo ikabivuga ngo ntayo yigeze ibona. Ese ko bose bitana ba mwana, ese ninde uri hagati? Ninde hagati yaho uri mukuri? Icyo ni ikibazo twese dukomeje kwibaza, ariko nta kundi. N'ubundi ni ibisanzwe, ibyo tubimenyereye kuri Rayon na APR, ni ibisanzwe kuri Rayon na Ferwafa, ni ibisanzwe bahora bakorogana, ariko byanze bikunze Rayon Sports nk'uko ibyifuza bikarangira bibaye. Reka tubiharire amaso, ejo bundi nibwo nzongera kubagazaho andi makuru mbabwira ukuntu byaba byagenze. Murakoze cyane wowe mukunzi wa Rwanda Magazine, gusaba gukora subscribe, share, like, comment, ni iby'agaciro.